go. Good morning, man. Masuk na dia. Abang kena sugi. Marba. Ang step tu mahi kata par. Ingin kina an saya. Patay siya ipusya. Patay siya ipusya. Tani vlog kan lo. Nah, ada pun super siya. Mata na sa tiya ba nam lara mata. Barang mata kan pe madera. Kali pende siya jo. Morning. Tim tala. Wait. Let me check properly. Ada uji. You should look uncle Marla. Wait, man. Wait. What the hell? Kya hua? How to play on this layer? Tim tala pra. 2 minutes. Step. Kaya mana sambil je. Aku tu tiada tu lai saupo lai mana? Jingsha. Tidak berapa step pelan lai saupo lai kan layu. Dia saupo baju rumah paling ini kan lihat. Ini malah bang orang pemakan kiri bersama baju. Jangan tiap yang kini dah kesini bar. Kata kadai sau ni sau ya sau po nyoy thì sa tu sa khasan menit ni khalai menit ibn dap semaje dengan tu bang tiap ti puak ngan sa yo tias na terus kada do si pet para baje new thing di kam kwa ban long kom ta ting kina dia kada pelong yang main video kalau marba stang studio on UST kamu sang studio trong yang ngan haban join class no thì kelas yang akan start untuk koi BJ thì teman Ray nampak bahkan seorang kali sudah college dengan haban kehidupan step beda kita jam berapa nggak masabi man di college nama bah ingin haban long ready ke blok root nama ke blok paling lain bersama kata pas college dia terlah nama bah rayo team sahaja yang cibnai dia ngakam kisni kan dia ke em hai raman kistap memang rapel milin di tipor kisni cenga dan ngak bangan adap yang terlive pakan yang step dia ka mengancu adap direct itu kam dari besok yang anak bisa ada ngada decide bangan cu kayak vlog ke vlog yang kayak rap subuna haki kacingem kan em no ngan le vlog mga ki men step brostio sunset muje kowe ke benefit ke ban yo nang ni ke vlog kalau nak marba nang pelmelin mata brostio wan kisah muje kamat jonga long ada apa ke timing tiga ka kalong self alarm tu flap nang ba kalong kamat jong fi kalong baje te kalong alarm jong fi ti that's the only reason like vlog ba kamat jonga kalau ada kadang ba shaw long class at least kan long fresh nanti long wait ni class so oh my god who are you dia ya ada fikir ni ke college vlog tu I'll be doing that very soon I hope ngan keren bit dah dengan vlog ke college and yeah welcome to the life welcome to my YouTube channel ni semua lagi guys bang my college life and all saya akan mempunyai lah kita pun kami jam kebangan hamban benda-benda por pemerintah di kali benda-benda kami jam nama kini kami ada vlog ke orang ban sistoi mengapa ni bisa ngalih urus ni dengan dari tektar ngalih tektar di kesadang bang saya por jangan dengan dari kami jam ngisi hidup pada kalau por bang I feel like vlogging asal kebangan vlog dia entai ngalih vlog itu paling ngasih video and visa road ka afen ada good you know kayak babah untuk sampai sia just do vlogging you vlog bit and vlogging kayak one of the best thing kabang le kacung jonga masuk dong koi ba I feel like dapat effort show when edit bahai ke videos jonga and man I'm so sorry for that ngatip try bun bisa video iya kata ay ngam tak kampus gini ki effect sound effect ngam tu dah kacau tu abang like tu mentah seriously ti ngasu edit bet lagi kita video sukat ping ngasu ada ki part ki video anak tu
and gini sound effect I just nanti lah ngam bor apa nek tiktok report dan I apologize for that. I feel like lang lihat na kamera melihat bah hindi melihat tak mendap and that is the reason why downfall yeah, I deserve that. To be honest, I deserve that downfall. If I'm not doing something properly, then obviously the result will come time. Anyways, I have decided bang I use ini premium apps for my editing. Nomor bagi ini premium apps ki hambun features ki ba ngelapan apply ki sound effect, ngelapan apply ki video effect, ngelapan leh ki intro ki outro, and ki bun ha fi use premium. Am happy have you premium tem dia bung free. Have you dan kacang-kacang plan ki yearly plan ki monthly plan dan ki ba free monthly plan, and after that subscription things like ngan what bahasa kan ka app bebas entah editing, ada few tips so bafin comment kalau tip ka app bebas for editing, and I'll try my best man put efforts ka editing du kan bagi vlogs kan kam itu not kan kam songdor kan dia and fees ada few baik kan kam thì mas kau nong maaf ya bangam ju put efforts su ki vlog nggak ada itang bang nong julia show orang kalang story de film de fila ya kam sih nam terima yang project tu nama film dan finish thì maybe kalau kontak but I really apologize. So yeah, man put efforts kaman komluban edit tata ko map visual fini internet ngarang nong satisfied by ya. At least I've put efforts and yeah, there's as much views ngayo kan ngayo. So that's all. I'm not gonna bunia sure. Nang bunia tan cibit kapor jangan kalong. Lahir. Say I'll see you guys. Peace. Coffee tingin dira. Man haben su wat tingin kami bangan le. Iban hirap yang ban aktif manum show some thia. Namar fit pi dang syong kom ne. Lagon. Lại có theo thì cái này cũng vlog lắm cái quay bên train yang rất xíu ngan khi đang step bên cái camera jam create a habit thì tăng cái vlog bên làm ta nôm ra tăng cái vlog bên làm bên lo nghe không ta bên làm rất xíu thì này cũng vlog mà làm vlog mèo thấy kan day the whole week mà the whole week and khi bên sana macam pendapi kang macam luat. After that, in num tiak kira kena makan brain kacau kena aktif pembelian man im kejem ke bah kena bah you know fin chat fi dan proper schedule ya kejem. I feel like that is so yeah, once I update I appreciate bro. Okay. See you guys. Mình không hiểu đẹp đó. Đây phần trăm hay còn chút số nó bằng 4 cắm. Thì mình sẽ step bro. Hoặc là sama je tambah jangan jangan saya betai kami sibet kita kadang de kata ini kam haga tap jangan yang pada saya kata kam yang kalau kerja hanya kata kita sa stang yang sengi jangan ngan sakit sebab pang kita ki jai bebas tapi bro di menen ngalabun kam no ham yo share vlog menen Tim dengan first day dalam try ramen dia yang aman vlog tanah berapa video sejarah mana vlog memang kesini siapa dia nak dia berusaha tu mah dia akan lakukan dia untuk dia mana step long di tu laki san macam nak dep yang lain tam lain sau post ni mana dep benda di kami tu boleh ke betul kat tu por di ngomong macam lain sau kan lagi Nè theo biết này cái săn sau mới săn tay thì hấp săn chụp cái xuống chụp nằm tại cái măng phở xuống cái nó bây giờ tăng ba gặp
couple orang kiri san sedang thì tăng là tăng vang là khiêm tu nggak sanggup undur bujui nanti apa yang dah belum orang barba keslap and ngom tip dah kami semua berada slap tempor jika tu ka dur masuk ni siap di nanti berang pam tetum tacu belum tahu bah di kami semua berada mana slap macam dawairu tambah dokter sudah baru menang petai dah kembali dengan aku ni te masuk di dawai nang malan kambandi nang subang haban mi yang paling jelek haban long kirim ni kami mahaban long kerki kan haban ambil mah ima kamera kan long barang no dah ima dia buat phone wait okay di nomor ba ngak lam di dawai lah nampak macam yang alih film ada teman rasi tinggal lihat nong artiap yang artiap bahasa akan paling kentai di permainan tu ngapit nyam sebentar luasan duna ngam dalam cera tinggal seki nama barang ke baik di por malah habis berat usut por pur tak bah ngam resra ada ngam nak kami kampung harus take rest had come first not this calculation so yeah but right now haban pendat kata ni kam akan kita tahu antara kalau gitu dengan pendat begitu and once ada lagi campur yang saya bro so yeah dia itu somehow lari biang lebih baik kamu tinggal lihat itu long unexpected and kami yang berburu beringat dengan siapa so this is the reality. If you are making a vlog, kalau melong rekam kopi kuaf, orang lakum ni, kinuan bikin you know what external things feel like unexpected things can done bad, and you have to accept by as a creator. Anything can happen at any time. So yeah, that kita ada kayak macam nasi ya. So, but anyway, I'm pretty good now. Okay, so. Masih English word, and I can't skip fantasy. I'm so sorry, but I feel so, so down. Bang kamyo and pendap. Kumanin, tambah it's okay. That happens. Kaca ako ting ngalala. If you start content creation, like don't try to be perfect man. Kan orang mafikwa almost. Dan ting mafi shuru log an kaya mafikwa and fiston awal develop. Dan kipu aku fin develop and fin dua jengkerman dah video segi flash shoot apa kam ya je mafi remote tambah it's all fine after kam fenong body if somehow you start communication kade normal thingy kade engagement dengan pada human nature ben long ni dadang long perfect I'm not a human man so yeah long kaca ting I accept that and I'm fine with it. Okay, yeah, I hope saya kalau berjam tamat dengan jam maksi oh my god. Jam maksi telah yang belas ni dengan kan benar-benar kemulut. Yang saya Hisham bisa sebut. Yang menit kam dari đang là check kan dan lalu sudah kak lalu yang haban saya pacu bukan tap online nomor dah kalau pun net dengan legit yang tap pacu man sa besok kemudian ini semua so anh haban bay phá lần tí hoặc là sang sẽ tụi con máu mà uran này là tập là gì công an let's go sẽ đi cái đội mấy năm ba kau cái ba bonus point kalau ba kita jumpa am di shop man ada di shop yang smart am di shop oh you mine right for you mine nó chẳng nổi nữa we walk the new bộ không anh nên thôi yes gitu Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head.
Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. Thì bạn có cho biết bằng shoot of phone phone bridge shot talk mà nó sẽ shoot trong sáng này trong đó xem. Wasn't blood, my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Ta đi qua sau chứ mà chụp chụp không mà thay phần bắt không bắt được tầng mình trả đúng để mình đã xóa lại cái súng thì anh kita bằng benda mana kita sa nomor masih impian kami mengasa benda tambah silakan share pada kita ini 15 mana mengatakan blog ngáo ngáo bye bye hey. Bye bye okay bye bye just a little recap of what I'm doing right now. What is that? Good morning Indonesia bisa tempat mentekan macam ni. Dia mata kepala alik nashteng dan right nama kanti one block merasa mana block sang block sama di ngatas dalam langa vlog sang ni tangan kerana wood ngasih sum an kerana mino wood kerana dia apa keluar sih dasing kelam sampai asal dah kamu gandiwan cuma mengalih ini ke challenge sampai apa nama apa video one telur dan ini konon kalau ke kebaca video kemadap rak mau ski kelap nadap ski kan sadap ini ke normal life orang ni kata kau ketika berkuas life sekarang di normal life so ski lalap nadap ini asam tiasoro nang asam ke di por wade bang dari nggak ski orang yang por karena lagi sama step ida ke step belum ni ke step video ban kamu jam sopi video ban ski and film quality tiar kita pada video lah self like quality in life kau can change something about yourself just shoot my camera on p shoot challenge jong and it's worth it if it's worth it if like welcome apa for yourself for others it's worth it camera film perfect and have a lot you I mean fill up number perfect editing perfect sleep schedule perfect this and that but in reality nang ada di vlog kibun kipat singkat thokra kibun kipat singkat kumdara krani asnya tu 1 second 2 second ngotek ma boleh kam dan cuma tu kipat nomor boleh kata curang kayak vlog ile on back itu kena makan dengan tok kalau itu smooth di video menambah apa kerana belum tete film tete ngalong tete jadi the flight that itu fikat nama doesn't make sense benar kita but ya kita reality of vlog I don't know about some of the yang tip atau long tail so antak shilai obunya naik kamera ngam ko chua kakaran tadangan kerana okay peace out saya go away ini condition yang cover macam ni am tu kam serang ada tang na meeting ni thì ada kat ni kat long mentah anya tu boleh kan ni nampak model kat ni mentah tambah tip kenap long tu okay let's do it man let's do it quick mentah ngarep pun kau tak tahu pandai nak mentah pasal belum cakap betul dong jangan harap
clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on percaya kan thì mà cho gặp thật vất để dạy cho chị phăng và con là chạy ở thìa anh ta cho nó dừng sợ thìa để dạy các thằng sẽ lúc này just room và nó được thôi let's go mình nhìn nama kali sendiri kami oman pendapat video di kami vlog kami nanti nama kali kas ni sendiri di mendak sini pad aklam kedet sana macam yang kedet riuh teng di aklam ring show era nama aklam kedet di por bakal kedet di mana alona US yang kami nak araman pendapat challenge mana di intro anyways kawan pendapat bisa apa orang yang kini pendapat studio kemudian nyusni nama nggak dapat perkuliahan ini ke vlog hang dia nama balas saya ke sini ngadan plan menle sekolah vlog di kata ke vlog ru ke vlog dengan hawan kis tapi dengan hawan kis san bajuhi ini suaka kata ru kata ke vlog le nomor kata ke vlog dan kaman ki kata baju di tak ada kan long hajui kawan hajui di ngangit film soi lang yang kan dia ru ngale lang tu ru kanam kinse clash kanam suatu house show dengan ring tanya ke an perkup ke video tentang perkup ini akan nikah begini ke vlog ni kemudian ngomongan pendapat video vlog akan continue itu ke challenge tentang si sama mereka tu kalau nak sementong nomor kami dah kamu makan nak mikir dari liru kata kalau bang ngalah satu video no ke kami Istanbul di yang akan dikai injection tentang si di apa itu kamu tengah menyusui dan ya selesai ilmu ya nama bangkang lokal peneta vlog menrai kimi ya mengenai kamu bangkang mulai ada berkir kamu mulai ada bangkang dress ru dia tak ada kapan dia ada kami ada nanti kita menit sisa sebelum mengenai ini nah si sama yang bah mengenai injection show di payah ngasih sebel mengenai injection dia chính xác là cái lẽ khi các bạn lại bằng lạnh bật lịch đặc sĩ anh chắc lại lẹ lẹ mình đến mà mình đi bằng lịch nặng lối trong ngày đó thì ada biji hasil sini beberapa thì kadang happen lịch đặc sĩ mình injection dengan latex UAE kalau jangan di dokter UAE yang bah ngam day ben resat ada ben dia inject kadang là designer bukan cancel itu ka vlog ke mga plan kasi na bandi injection na